Kako bi objasnio studiranje na FER-u? Pa slika govori 1000 riječi. Zašto DIF? Pa cijeli život se bavim sportom. Zašto filozofija? Zato što je filozofija majka svih znanosti i ona reflektira zapravo čovjekovu potrebu za znanjem. Zašto baš Baltazar? Kulturne i kreativne industrije spadaju u najbrže rastuću gospodarsku granu na području Europske unije u 2011. godini. Hrvatska nešto kaska, ali stići ćemo. Koji ti je najbolji dio studiranja? Novi pogled na svijet nakon svakog novog proučenog dijela. Heidegger ovdje nudi jednu kovanicu za koju tvrdi da odgovara izvornom grčkom duhu, Hervorstellen. Inače riječ koja u njemačkom govornom jeziku ne postoji. Ona je sastavljena iz glagola vorstellen, što znači predstaviti, i glagola herstellen, što znači proizvesti. Pa najbolji dio studiranja je definitivno grupno učenje koje nekako uvijek završi gledanjem filma. Studentski život i student. Definitivno kad uništim ekipu s faksa dođe. Koji ti je najgori dio studiranja? Piletina u menzi, fuj. Kad dementni profesor održi isto predavanje 30. put. Strah od kontrole u drugoj zoni. Dođem u menzu, nakon difovaca i nema više ničeg. Imate li za nas neki savjet za promociju našeg kulturnog proizvoda? Nemam još, ali reći ću vam kad položim ispit kod profesora Šimurine. Pa mislim da se ne treba završiti faks da bi bio uspješan. Steve Jobs nije završio faks, nije Newton, a nije ni Einstein.